Ćao društvo, evo nas u mom sljedećem videu. Kao što vidite, ovo je moj novi trike ili trotočkaš Can-Am Ryker 900 Sport. Ovo je kompletno crna varijanta koju sam ja izabrao za sebe, plus dodatno sam kupio sedište za suvozača i držač za kofer sa desne strane. Nakon 500 km koje sam već napravio sa njim, isproveravao sam stvari koje sam video i čuo na YouTube od drugih vozača, šta bi trebalo da se radi, šta je potpuno neophodno da se promeni, da se uradi. Sa nekim stvarima se slažem, sa nekim stvarima se ne slažem. Neke stvari smatram da su bitnije od onoga što su neki pojedinci naglašavali da je to odmah neophodno da se uradi, da se izmeni. Tako da ću vam sad ukratko reći šta je ono što ja vidim, šta bi trebalo da se doda na motor prilikom već možda same kupovine, a šta je ono što bi mogli eventualno sami da uradite. Ono što ću ja da uradim je prva stvar, napravit ću i stavit ću dodatnu zaštitu za hladnjak. Zašto? Zato što trenutna zaštita za hladnjak ne štiti hladnjak od sitnih kamenčića i ne štiti hladnjak od buba koje se lepe unutra. Tako da ću ja sa ovom zaštitom, odnosno mrežom koju ću sam da pravim, i taj proces ćete vidjeti u narednom videu, ću da kažem, stavit ću tu zaštitu za hladnjak, da bi za hladnjak zaštitio od neželjenog oštećenja. Sljedeća stvar koju sam primetio i koju smatram kao neophodnu je prednji vetrobran. I to gledajte da uzmete što duži, odnosno što onaj najveći prednji vetrobran koji se jednostavno kači napred na instrument tablu, zbog toga što ćete imati jak otpor i udar vetra na brzinama većim od 100 km na čas. Pogotovo na autoputu gdje ima puno kamiona i drugih automobila i tu ćete imati baš jak udar vetra. To je neko moje mišljenje. Treća stvar, iako je Ryker baš stabilan, ne mogu da tvrdim, ali po onim tvrdnjama koje sam ja čuo i koje sam video od ljudi koji već dugo voze Ryker, je da bi trebalo da se promeni prednji stabilizator, odnosno stabilizator i glava ili držač stabilizatora, koji su fabrički pomalo tanki i Ryker odnosno prednji točkovi se više nego što je potrebno uvijaju prilikom ulaska u kolotrage, odnosno u one rupe na autoputu. Na zadnjoj osovini imate štelovanje samog amortizera. Vrlo lako sa jednim dugmetom možete da štelujete taj amortizer, da li će biti tvrđi ili mekši. To sad sve zavisi od vas šta vam više odgovara i zavisi od vaše težine, naravno. Šta je suština? Znači, to možete zadnji amortizer ne morate i ne možete da promenite, ali prednji stabilizator sa kupovinom sportskog prednjeg stabilizatora možete da promenite taj otpor, odnosno hod prednjih točkova prilikom ulaska u neke neravnine. Trenutno ja mislim da je to jedna od dobrih investicija, jer sve ono što sam video sportskom
sportskim stabilizatorom, ne osovinom, nego sportskim stabilizatorom, dobili na vašoj sigurnosti u vožnji, u krivinama i na malo neravnijem putu. Što se tiče samog sedišta, moje sedište je to standardno sedište koje dolazi u varijanti sa motorom kao standardno sedište. Smatram da su ga malo previše napljuvali na YouTube-u i ti ljudi koji voze Ryker. Mislim da su ga previše iskritikovali i da previše kukaju da je to sedište tvrdo, neudobno, nakon par stotina kilometara da ne možete da ustanete iz njega i ostalo. Nije baš tako. Sedište je poprilično mekano, nije toliko neudobno kao što pričaju. Da li je ovo komfort sedište udobnije? Verovatno da jeste. Ne mogu da znam koliko je udobnije, nisam ga probao. Ali za ljubav nekih 400 eura, koliko komfort sedišta otprilike košta, mislim da ću ostati na ovom standardnom sedištu, jer ovoliko koliko ja vozim i koliko planiram da vozim motor, mislim da mi komfort sedište neće puno značiti. Po meni je potrebnije da se urade ove stvari koje sam naveo. Šta sam još primetio? Primetio sam da ne bi bilo loše da donju plastiku, odnosno donji deo motora gde stoje stabilizatori, gde stoje nogasteri, ne bi bilo loše da se zaštite sa eventualno nekom folijom ili nekom već gumom ili već šta se vama lično sviđa, jer mislim da će posle nekog vremena da ostanu tragovi prljavštine i obuće na samom motoru. To je ono što sam ja trenutno zapazio u ovih 500 km vožnje. Naravno, dalje šta ću raditi i šta ću menjati na motoru možete pratiti u mojim sljedećim videima. Ono što ćete sigurno vidjeti u narednom videu je sam proces pravljenja zaštite za hladnjak i kako bi to trebalo da izgleda po nekom mom mišljenju i u mojoj glavi, kako sam ja to zamislio da odradim. Znači, vidjet ćete sam proces skidanja tih nekih delova koji su neophodni da se skinu da bi uopšte došao do hladnjaka i naravno samu izradu zaštitne mreže, postavljanje, vraćanje svega nazad i vidjet ćete krajnji rezultat kako to izgleda. Znači, pozdravljam vas sve do narednog videa, vidimo se, napravite jedan subscribe, zapratite me kako vam je lakše da vam kažem i vidimo se u narednom videu. Pozdrav!